Dober dan, predraga gostja. Tudi vam se posvetim. Naj se najprej pri tej mizi ves olikan pomudim. Verjetno boste nekaj spili? Kavo? Sok? Le vodo. Da ne boste se polili, naj prtič za varnost bo. Matija, tija, titija, bela srajca gajzda. Matija, tija, titija, bo postregel gosta dva. Matija, tija, titija, naročila rad ima. Matija, tija, titija, bo postregel gosta dva. Vam za jesti kaj prinesem? Bi prebrali naš meni? Šopek sabo, kar odnesem, če utruja vam oči. Prosite me za minuto. Drzno naj predlagam 2. Če pa prej vam bo kanilo, vzkliknite le to ime. Matija, tija, titija, bela srajca gajzda. Matija, tija, titija, bo postregel gosta dva. Matija, tija, titija, naročila rad ima. Matija, tija, titija, bo postregel gosta dva. Mene sploh še ni vprašal, kaj bom. Gospod Matija, gospod Matija, tudi jaz bi rad naročil. Matija, tija, titija, bela srajca gajzda. Matija, tija, titija, bo postregel gosta dva. Matija, tija, titija, naročila rad ima.